kwegene akara kwegene umusaja uyu nganero tokonyete akaru umusaja uri onda torenterete ubukurukanu alistu abikiro mugondo buyetene wono Mr. Sam tuwaru kwegena inga Yesu Kristo na andu ndeta yura mubuye kubwa Yesu Kristo oyo chete agatubwira byonsi pi wano tukanyora ukubwa akaratu amosemeiri ntonyora ngobwa kale na kale. Mr. Sam korengeri nganu manyeto manene na ndinga kwa tebigwe usingna tuwa tebigwe ngumusanche musache na rutanda ni timwanya bantu elindo tokagwa stebibe na indo uyogru ku Yesu Kristo agacha agatoboria nere bikara bane toigwere wetera so kwegena na inde turigeri kitabu kende bagwa 1 Corinthians ni rubeli tandi abangorito 16:14 na intoko kora kende yensi okora oke kora sobwanchan somangu abeko teyabon inga mangana onsi akore ka sobwanchan amanga mwanya banda ka tomenyeta sense intobwata ebintu tokora bire binge inga kirege ndo Mr. Sam akara toge kora toye kore wetera seki a sobwanchan to sago kora kirige ndo wetera sobwanchani iye toko cha kanyoro gotorga wakare na kare okomu sachu uriyo yoma tubwirete oyoro munyaboronge ngabona kira linga na toko kora tori kora wetera sobwanchan to tuaro bwanchani ka tuaro bwanchani kendi yensto kora nganyona kara tura sama tanga tuajire kole mwis familia mwisinta tojicha sobwanchan nubwachani bwatorenta elinde toja kote Mr. Sam ingaya igabeire tabasa uwichani tobasa kuoboa tenina bokongu aria somo sajo uri otubwerete keregenta aria somo asomo saraba ngakira lingana kata okora tori koraseki sobwanchan karatu atwali obwanchani ntokoro yol mwinari ngera no mobe kiro muntale ngakitaro muya naenda kato kuri kitabu kende kibwato kale mukuya torige Psalms ya 50 fungu la 15 naandika bwato lingana ligiya ayabona abeire akara abeire This is the time the family of Mr. Chamis motake tukurangirio monene ocha senkeye ocha senka
o Sem ekiera Sem uchaka mambia na chare different. You will see a great different. Na limo bwante momo ikange elinda soko moremia na komorenta hange akara konyo anguli panande ta yoro no moa elinde Sem ale gucha somo neno na go tebi Sem o yuri bwoko bwoko nene omotebi michando yao nere na kuoroberi nere na go konye na komente chinguru akara komentiri chinguru omaka de ngambu ya mono elinde kyagero bogima borabwe oli pochire oiko bogima bakoreki oiko bogima bagenderere abana bali batigaira aria naye orabe ukonyara okoba strong otabe strong abakonya abana bali bakobwa bakoende njirere mbe bagutantaniwa lakini akarura tenene urangeri omonene omotebi kiriota gete familia agebe Mr. Sem omoneta agotiga na kwa Sem erinda kuorokeli mubwente komenya na karaba mino bakobeka masabo erindo monene aike korugore tanane sengeri yao elinde obugima bagenderere nabunara ngambuya amangana ayayiga nyabika senka mwaka Sem ekiagera Sem na amanye tomonene na inde na muitabete una nero mobori oye orio tobwere tamakweli ine onatiga ochase family tosaba singijo gokora omwanchwa tato itore mono litani ke matu akwa ngambi ya mono watu raire andu watu ire chinguru tuachira senka yo mwaka Sem asingijo ko mataipole akubwa mono tato itore igoro no chamalika matemu malika machenu anyare koba akotua chinguru uno masacho yo maga cha kalente bibe kolende Yesu Kristo oyori Nyasaye agacha kabiko musaraba katubwera abantu kurukwa wao twabikira mwaka Sem gocha sobo suwa tato itoregoro karakora gocha igora gwa sore gwiro byaye omokonya tato itora karamye tasobo kugenzi wano musangirika no mugimora bali tukurigima twanyabekira gocha sore tato itoregoro chinkwana chirakwa nugo cha senke chibwena gocha sobo suwa ega twasabikira Yesu Kristo motoria. Amen. Asante. Biamona se ekevunge kia rentira bare mwasenke bono libageri kana bonale ko ba manyenga ebiro bina bibangirega chinjira nchibekire gatiga mwachitiga sabantu bagwetere kero bagasoka igorende nabonale kogania chinga kiechiga ndete omwe msieito atogendie egepindi ekato mwerekeo mwana kitoko gendie programu wikayarire ase mtosakari karibu ase ngijugo to mokerekeso Biamona siribaga santi elda asogo totangana ase ringana rio monene nadhani miongoni mwetu kuna wale ambao waelewa yake gusi tajaribu kuchanganya kadiri tuwezavyo. Kwa hivyo nawakaribisha nyinyi nyote. Kuna kamera pale igona botoko barigani mwensi bari mwachire nora Marieta Taracha nadhani mtatambuliwa baadaye lakini nawakaribisha Sinta family tio mwana ba Chinguru nafasi yeyonsi ya Mwinogaiga ne family ya Sinta family ndio inakaa hapa kwa ya sinakaa pale juu na wengine
nabonta etego tebarende asing choye program yiri tukoria rero. Tutakuwa na nyimbo kumtukuza Mungu, sababu Oliver alikuwa ni mwanakwaya igensemi ya chorete mbuyato tuarumo yega family ya chorete komo bako monene. Kwa hivyo tutatumia wakati mwingi kwa ajili ya kumtukuza Mungu kupitia nyimbo. Tutumie mono amatera, alafu Gaturaike asabagani tutakuwa na photo session na kuombea familia. Igoti gatubwatira na sichincherecho ili programu iende kwa utaratibu. Bari mutara register kama kwaya iko katu yetu, muna register pale ndio tujue. Kwa hivyo kuanzia kabisa namleta elder atulete kwaya ambazo zimefika, tuendelee na nyimbo. Chinichinga kitoko gendera na matera, then the other programs nchibuatie. Otherwise yo monena abasiseni nataka kuomba ili tuanze kipindi cha nyimbo. Tuombe. Takatifu Mungu Baba muumba mbingu na nchi, tunakushukuru, tunarimidi jina lako sababu wewe ni mkombozi. Asante kwa nafasi umetupatia katika siku ya leo. Tunajua ni neema kwa wale ambao wamefika, wale walio katika njia wanaendelea na usafiri. Tunaomba neema yako izidi kuwa nao. Programu inapoanza kipindi cha nyimbo, Roho wako tuongoze. Ndilo ombi letu katika jina safi la Yesu ambaye ni Mwokozi na mwombezi wetu. Amen. Elda torentera ngo chikwaya soko bwatia. Asante Elda kwa yale ambayo umetuambia saa hizi. Nami ningependa kuwajulisha ya kwamba kuna nyumba za usafi. Yule atakayetaka kwenda kujisaidia kidogo atafuata hii njia mpaka pale mwichi chini. Kuna mtu hapo ataelekeza nyinyi mahali mnaelekea. Kwa hivyo saa hizi tunahitaji nyimbo kutoka Nyataro SDA Church Choir. Nafasi ni yenu. Nyataro SDA Church Choir, nafasi ni yenu ili nanyi mtutumbuize katika za hizi.
wewe uwe ukimgoja, wakati ndio huu uyatende